دو ستونین چاپمنیه جیهان و نازم. سرگل شیغو روژاوا به سعود بکود حنبیز خوده دو روژنمگرین کو ایرو لجیهانی به شهادت خود دنگ و دانه حواند و جیره درگوشی کر. جیهان و نازم روژنمگر بون، پارزوانین دوزه و حقیقتی بون. دو اغرا وینه دیمن و نوچه که برای وان راستیه جرایا گشتیر را گیننده و جبو کشر تایبت اکو برای چاپمنی شرط مشاندن والا درخینن جانی خواه فدا کرن. روژنمگرین وسا بون که ده فرحنگا جیان وان ده ترس نبو. به دودلی بسر بویاری نهری خطرناکته دچون. خمگینیا مج برویه که کو موکی چاپمنیا جن و چاپمنیا آزاد یا رجه و یا رعایه دوستونین که دو دیرو که ده کم دین دیتن وندا کر. ونداهی وان ونداهی کمزن بو. هم دواری حوریتیه هم جی دواری چاپمنیه ده. هلما خوندوانین سردمانو. اف شورشا پیروز و دیروکی هجای که دو اغرا وی ده بدلین گران بین داین. دو اغرا هر بهستکوی آخیده به هزاران شروانان جان خوش دستانه. شروانین به همپا دو اغرا رزگاریا آخا خوده جان خوش دستان و ریا برخودانا بیداوی هل بجارتن. اف دو اوبژکتیفین روژنمگرین که بنیرینه که آزاد و هفپار او کلیم برخودانی بلگه دکرن و به کردستانی روشلاتا ناوین و جیهانی را پاروه دکرن خویاده بو. شروان به چکا خواه جیهان و نازم جی به کامرای خواه هر دو آلیان بره و چکن جودا شورشا جنان پاراستن و دو اغراوی ده خواه کرن فدایین و سردمی. جهوره یامه قدر بلندره. جیهان جهل ما خداوندین سردمانو دهات. جدل و بیه که دلتنگیه بجین با آسوین فره و نیرینه که آزاد به وجدانه که تجار پشمانی ندجیان جچی راستی بویر بزلالی رادگاهاندن. روشنمگری پیشه که اخلاق و وجدان دخوازه هفرین مجید کسیات خود او یک بکانی بون و بویه که جی خبات خود مشاندن. جیهان بیلگین یک جستونین یا رجی بو پیشنگا فلسفه جن جیان آزادیه بو و سمبولا هفریتیا که دیقت نیش بیرکرم بو. جیهان بیلگین جبلاف کرنا روشنمهی حتی خباتین آجانسی لقادا با کوری کردستانی و روژاوا دنالبر هر دو آلیانده که دوار اردنگاریه دا سینوران اوش هف و قطان دبون هف گرتنه که قوین ده دنگ و هستین وان ده دا چه کرن. نه تنه او ده هف پاربونا جیانا دنالبر پیکاتیان ده جی ده کاربو بریا چیروکین که ده گرت دست هف گرتنه خورد در بکه. دنالبر پیکاتیان ده برای خباتا که دکر دکاربو حسکرینه که بده چه کرن و ریل بر تندیه و شر مذهبان بگره. دورد اخلاق زلال دبه. بزانین و هزا خواه باسکین خوین آزادیه مزنتر دبون. نوه که روشنمگرین دن انگو جواکی تجریک دکن و وان لدجی هف سور دکن. امویه که باوه که پشتراست کارن ببیجن کو هفری جیهان دا آواکرنا نیرینه که هف پار آجنان ده لسر استا باکور و روشلات سوریه کردستانی حتی ناوین و جیهانی ده خودی رست و میسونه که گرینگ بو. دنوچهین خوده بانگا یکیتیا جنان دکر و هول ددا کو فکرین جنان بینه جم هف کو بکاربن کنفدرالیزم دموکراتیک آجنان آوا بکن. جبو ماینده کرنا آشتی دموکراسی و آزادیه جبو پارستنا شورشا روژاوا یا بخوینا شهیدان و خوندوانین سردمانو هاتیا آوا کرن و جیره به هزاران قربانی هاتیا داین نازم داشتان و جیهان بیلگین حتی کلیا داویه دناولو و تفگری دبون. دا کدنگ راستیه هی بهتر بلند بکن و راستیه نسر عرده پاروه بکن. کروانا هفرین مدریج دبه ریویتیا مجی به شهادت هر حواله کمه هی بهتر به اصرار دادومه. جیهان و نازم بوندنگ برخودیر و پیشنگان، بوندنگ جواکا خویا خودی پر رنگ و پر زمان، بوندنگ چاندا گلیری و دنگ مظلوم و بیدنگان جی. امگلک بسعود بونکو مدکاربو هفره جیهان ناز بکن و جنیزیک و به هفره بخبتن. ده دما خباتا لگل وی ده جی وستاندنه نبو. انرژیا که ویا هرک بار هبو. مروولی مطمایی دما. لو را گاوا کو ام دبیجین وندا کرنا وی ده قدا چاپمنیه ده وندایی که مزنه ام باش دزانون کو مچه وندا کر. لگرین امیال حقیقت تیجی استریبون. لبلی رخم همو زورین جیانه و داگر کرین کم روایی ناس نکن ده کاربو مشاخه دوام بگه. تجاران پیشی لشکستنا در دورا خواه و نکر. جبر کچیه که اولی بو جوات نبو. نقاشین دیروکی حتی سبر روژه ده چه ببه هبون. جیهان ده پیشبینی خوده دربار روشو گوهرتین گوهریمه و گشتی روشلاتا ناوین تیره درباست بوده به هیز بو. جیهان ده زانه بلوکویه.
دزانبو کو پیواژوی هی چه جید خوازه و یا هری گرینگ جی روزنامه‌گره که وها بو کو دقادا سیاست ده سیاست مدار بو و دقادا لشکری ده جی ویرک بو ده چاوین وی ده ترس نبو به هیوی هفدیتنه که نزیک به هوری جیهان ره جبر کو me berê jê soza vê rêya pîroz û bi nirx dabû ku ger şehadetek çê bibe teqez divê ku bi hev re be. Lê belê her çi qas cîhan çûbe û ez mabim jî heta kêliya dawiyê ez ê şoptarê rêya wê bim ku di dawiyê de em careke din hev bibînin. Ji ber ku qet nedihezîrim ku cîhan de şehîd bibe û ez ê bijîm. Her me ev dikot ku ger şehadetek hebe dê bi hev re be. Lê belê ew çû û ez mam. Ev nayê wê wateya ku her tişt li vir qediya. Em man ji bo ku em rêya wan a pîroz bişopînin wekî ku çawa wê rêya gurbetellê ersöz şopand. Bi hêvî û bendewariya hevdîtina mezin a bi hevrê cîhan re dijîm. Li vir daxwaza me wekî rojnameger ew e ku em bi giştî rêya hevreyên xwe bişopînin, wan di xebata xwe de bibîr bînin û berê objektifên xwe bidin rastiyan û li heqîqeta ku dagirkerên Tirk dixwazin di siyê de bimînin derxînin ronahiyê. Ev erka me ye, em erka xwe baş bicih bînin. Adin divê ku em xebateke wiha bi çapemeniya dervere bimeşînin ku zextekê li polîtîkayên dewleta Tirk a ku mafên rojnamegeran bin pê dike û rêzê ji hiqûqa navdewletî û parastina rojnamegeran a diqadên şer de nagre bike. Pêwîst e ku doz bên vekirin, mafê hevreyên me bên standin û dewleta Tirk ji ber van sûcan bê ceza kirin, da ku careke din cesaret neke rojnamegerên Kurd bikuje. Pêwîst e ku hemû rojnamegerên cîhanê di kuştina rojnamegerên Kurd cîhan bilgîn û nazim daştan de kuştina xwe jî bibînin, bêdeng nemînin û bizanibin ku ev êrîşeke li ser wan e jî. Divê ku dengê xwe li dijî zilma ku dibe bikin yek û ji rojnamegerên Kurdistanê bibin palpişt. Rojnamegerî karekî wiha kolektif e ku herkes bi hev re dike û bi encameke baş bi dawî dibe. Di vir de jî divê ku nêrîn û dengê rojnamegeran jî yek be, bi hev re bin û piştgiriya hev bikin. Divê rojnameger ne tenê bibin dengê civaka xwe, divê ku bibin dengê mav û dengê hevreyên xwe yên ku tên kuştin jî û hesabê jî bixwazin. Hesab neyê xwestin di kerwanê hevreyên me dirêjtir bibe û rê li ber kuştin û komkujiyan neyê girtin.